Bwasomu ya umwanchi muri radio Ndizi TV na bwo bwansubo musie kerongo igenda mnaritko rya ondigendrete ko baritoere rukegima nane no gendrete kwegokya asoko bwatia emirobero yonse ritko rya rero ekirorire ritko rya Jumapili kitariki 15 cy'umutienyi o katano narimo omwaka no gwechi Ibere na meronko Ibere na Isano ne kinga kingi abonekera ngo kwariganya SMS ya Amayia Chinsa Isano na Ibere asenchira yo winge irionko manyebuna nara yaya gendrete korekana ase Chinsemo au imeyense ya Kenya nekero wono ritko lya rero muraiwense Dr. William Samuel Ruto omokonyo ye Rigathi Gachagua homo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi egati yabarai bande baikiranire ase county ya Kakamega ase omuyega bwa Masabo yo gusangana babwatani be kanisa yense meye kanisa ya Christ Church Cathedral imeye county ya Kakamega bunenchire moyo wakiranya saingambye mono ase emerememi ya gendreta gukora nekinga kingi abonekera ngo kwarigana inkoma ya ina kwarganire asenchira ere yobwenge asensemo ya Facebook hendra gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomotandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News eri otogendre gusanga nabo igo kwemanyia amangere tariane Everlyne Osero sanga nencho ikomo eryo. Mwanchi omulire wanongo kwariganto ya chaka senchira yo wenge wasomura ibense Dr. William Samuel Ruto hagendrete ko bainekeria aba Kenya une serikali ya Kenya kwanza nebegete miroberio yogosira Chinsemo au ase amagendro okwana chinga kikirante ya sensemo ya Githunguri Ruto nigatebire bunanigo barengete gosira ensemo yoburemi anene asoko enekia buno konyorekana kwa mabera isaine kwa bero korekana ase aba Kenya bonsi nabo igo ase ligori ororo nigo baigatebire bono buna baria bakoreta egosiba kugore bintu korwase isiko yense ya Kenya nigo barachie komenterwa ebango egakogere bintu bakugora korwense ya Kenya mbibwa mbire ne chinguru chokorosi wa asense ya Kenya na tabuna okugore bintu korwase sense ya isiko ya Kenya nenchire ye moyo gokea nyamboga yemeremo asabasae imeyense. Ukisoma manifesto ya Kenya kwanza, kazi ya kwanza tumeweka pale ni kazi ya kilimo. Na tulisema katika manifesto yetu tunataka kuongeza mapato ya maziwa. Kwa sababu saa hizi Kenya tunapata maziwa karibu bilioni 5, lita bilioni 5 kila mwaka. Na tumesema tunataka kuongeza ifike bilioni 10 lita kila mwaka. Tumeweka milioni 500 na isipotosha tutaongeza mpaka itoshe wakulima. Saa ile maziwa imeongezeka, tuwe na pesa ya kuweza kusaidia kampuni kama Fresha iweze kununua ile maziwa yote, ndio tusipate matatizo kwa wakulima wakati bei ya maziwa inarudi chini. Katika hii budget nimesema wale wanalete vitu kutoka nje ambayo tunatengeneza hapa nyumbani tutawalipisha ushuru kubwa sana, kwa sababu hatuwezi kukubali ati hata samaki inaenda kutolewa China. Jameni, si tutafute samaki hapa nyumbani? Ati furniture inaenda kuletewa kutoka China. Mimi nimesema wale wanataka kuleta furniture kutoka huko walipe ushuru. Tuko na vijana wengi ya kutengeneza viti na vitanda na milango na nini hapa Kenya. Tinga kiachibo igo Ruto nigaikiranete ase county ya Meru asomoroberio bwogosira oboremi ase abaire gakwenekeria abamenyi be county ya Meru abuna oborendi boisaine mbochiego tingiwa eriokoreta omorembe na gukura obusare bw'ekingenjo au obwo bwabeire bokwenekiwa ase egekegetambe. Ruto boigo nigatebete bunamba chigokonya ase gosemba chigokonya bali bonse babeire bawakwa no muchando anene bwo busagani gatieme cyane nemenge asaruro gochika gochiase omo Inspector General w'abanyanyimbo Jafet Kome kwene kia unango ikranare ase county ya Meru abolitkoria angyo chitariki 19 ideryo koligereria igoro yoborendi ase nsemeyo waiganigarurege kurege tindi gochiase bali batari ikrania emeremo yabo buna ebwenerete natana nigo barachikumukerwe egetamkerege tindi nene ase okobutwa emeremo yabo nabo igori bagerikwe gochiase bali berwete goikrania obokoreri. Mimi nataka niwahakikishie hivi. Mambo ya usalama ni mambo ya muhimu. Mambo ya ugaidi
inatuletea matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie tutakabiliana na wao. Nimemwambia IG Bwana Koome Jumatatu aje mwenyewe mpaka hapa atuambie hii matatizo, watu wanakufa kila wakati hapa, wanauawa, matatizo iko wapi? Kama kuna watu wamezembea kazini, watolewe, tutafute watu wengine ambao watasimamia hiyo kazi vizuri. So Bwana Koome mwenyewe atakuwa hapa Jumatatu baada ya kesho, ndio tujue kiini na tukubaliane vile tutashughulikia mambo ya amani. Vile tunafanya katika sehemu zingine za Kenya zote, we must make sure that we secure our nation. Na wale wote ambao wameathirika na hiyo maneno, tutachukua hatua, tutasaidia wale family, those who are affected, but we will make sure that we correct whatever default there is kwa mambo ya security hapa Igembe na hiyo sehemu yote ya hapa Meru. Kokwana ase umuyego yo nigo muwaziri w'uburemi Mithika Linturi nera kwanire igoro yogo irana magega sense mu y'uburemi hasikiri atebire kimonoge koirera uburemi koirana magega no kuborwa kwe bitoki bisaine ase ogusira amangana y'uburemi nonya naboniga ene kirebuna aso kubwaterana n'ababwatani au emerobero nerororo yo kubwatuka kibesa gokia sabaremi eryo kobakonya wekinya nane negosira gukinya ensemo y'uburemi imense ya Kenya. The promise I want to make, Your Excellency, is we are lacking because of the support that you have continued to give us. We have a team from France coming on the 29th, and the Ministry and Kagrik will be sitting to discuss on the acquisition of the sect semen machine, which will be able to produce 500,000 doses ya kuweka ng'ombe ili to change our breed and to increase productivity. Ya kingine nikisema ni kwamba mambo ya feed, sababu umetoa duty, kwa hiyo nao wakulima tukiwa nao under the drive project that we are going to launch next week, kuna $40 billion from World Bank where we are going to contract farmers waweze kukuza chakula ya ng'ombe. Pesa iende kwa AFC na KNDC au wakulima waweze kuomba na single endangered interest ili muweze kujinufaisha, na hiyo ni kazi rahisi amesema ifanyike na tunaendelea. Togotikana nayo nigo egatia barai anene korwa sensemo ya Kenya kwanza imemucho Mombasa babere bawesokia na korwa ibirengerero byabo kubwatikana ne budget y'ekibesa yo mwaka wa 2023 no mwaka wa 2024 eyo yabake gosomwa eiki yaeta abarai abo bakoragwa no yokabeiro muchumbe oyo igore ogosoyo kabeiro mu senator we county ya Mombasa oyo igoro muchumbe oyala Hassan Omar nigo batebire bono abakenya nigo barachie konyora magendero ya serikali asikere atebire na goikabono nigo amaganyosi ya Kenya arachie goikiraniwa nigo bamuburire umurai wense Dr. William Samuel Ruto gotiga gose ko koenekia bunanko ikirania alonsi ali abeirega kuria chira cyo goikirania magendero imbense ya Kenya. Hakuna serikali imetupamba kama serikali hii, na haitokuwa ni sawa wala ni haki kama sisi pia tuweza kurudisha mkono kama huo. Lakini mimi najua sisi tuko katika zile zamu za kwanza za serikali. Serikali haina budi isipokuwa kutekeleza ahadi zake, na sisi ndio tunajaribu kuwa wakereketwa wa William Ruto kwa kuweza kufanikisha kupitisha mswada wa finance bill. Na zaidi ni kwamba sisi kama Wakenya tumekubaliana ya kwamba urais ni taasisi ambayo ni taasisi endelevu. Kwa hivyo yale yote ambayo William Samoei Ruto rais wetu ameweza kuyarithi, madeni mazuri, mabaya, hata vifo vya Shakahola, ni jukumu sahihi la William Samoei Ruto kuhakikisha kwamba katika utawala wake hakuna Shakahola nyingine.
Ekiombe getenerete bintu bietana ine mwanya bantu National Environment Management Authority NEMA nigo kiaborire okobwatanwa kwa basubati na boigo abanyina ase amangana ya malemugo kwana chinga kiecho nigo mutenenerio monene bwekiombe kyo kya NEMA mamu boru mamo abereka otabuna abasubati na bwo bawetera chinga chingongu na boigo emechando au ekere ikeire ase amangana ya maremo nigatere buna tibari wachigwancha obo unereria ebimira no wari bagakwa basibati ko chikogendera imense ya Kenya askiri atere buna ikyo nigoge kubairira barabwo ko enyora ase amakongo au buna umuchando bwo butaka enchara na boigo chisegi chegenka. I would like to urge each and every one of us to eliminate legal barriers to women owning land and to involve women in policy making. Let's support women and girls to play their part in protecting our most precious resource, which is land. Women, number 3, women are often the most affected by land degradation and desertification. Lack of land ownership and control over land by women exposes them to poverty, hunger, and gender-based violence. Women are often excluded from land registration and ownership systems, making them vulnerable to evictions and land grabbing. Our chief guest, this indeed must change. We must address the challenges that limit women's access to secure land tenure in our country, including discriminatory laws and policies, cultural norms and practices, access to information and resources, and lack of representation in decision process. Abanyanyimbo korwa Chinsemo nigo bagendrete koine kiabuna oboenki oboni na boigo butumiki bwebinyuwa bitancheri bwabere bokoera ime yense ya Kenya niga abanyanyimbo korwa Sensemo ya Lodwa abagendrete okora obunyabyo butinde ryokokora obutumiki obwo bwamarwa atancheri kolengana n'obunyabyo bwabete bokorekana nigo amarwa yechilita chinyinge yechingenjo au abete kagoiterwa n'abantu 10 kobekwa byara kobwatikana n'obutumiki bwa marwa yo atancheri nonya nabonigo abantu bande babete bakubeko byara kubatkana no botumeki bwa masakara atancheri go sepulted in papers awase omo police commander wensem iotrukana Central Sub County David Mburukwa abera otana nigo ba uchikogendera no murobero yobogo korobonyabi eryo kwene kiabuna ebikore bnebyo byabere bikoera sensemeyo askiri atayiruna nigo byabere bikoirera abantu abange wesona nyase obusare bw'ekingenjo na monogo saria ekegori kyaba sabake. Tumeweza kumwaga zaidi ya lita 2000 ya pombe ya kaada. Pia tumeweza kumwaga zaidi ya lita 500 ya pombe aina ya Lozaro na pombe aina ya Chang'aa kama lita 100, na pia tumeweza kukamata watu 10 ambao ni wagemaji wa pombe haramu. Na pia katika hiyo operation tumeweza kukamata baadhi ya wachuuzi ambao wanatumia yale makaratasi yaliyopigwa marufuku ya polythene bags. Hili ni zoezi ambalo tutaendeleza katika eneo lote la Turkana ya kati, na hivi sasa maafisa wote wako katika hiyo operesheni kuhakikisha ya kwamba tumekabiliana na pombe haramu katika Turkana Central. Mwanchi omulgereri wanaroboti orukorwa Sensemo ya Lodwa na rogotoreta omwerio bwamaye Chinsa Isano na Ibere asenchera ere yobwenge kurindi nyoro nachi kuraga Chinsa 10 ya munenda mange nende nicho komanyia asenchera ere yobwenge ekrabona nacho komanyia mange munana ya baraya bo barase amoyega gusumsangire kanobwe kanisa Sensemo ya Christ Cathedral ime county ya Kakamega munana ya babeire bago kwanira chinga kibagendrete gusanga nababwatani bande ase ogusanga ringana lyo munene ono mwancho mulireri gendera kubwatie mirobero yonsi ya Ndizi TV ekarango kwenyera buna sensemere ya Facebook nigora gendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bogo twetra @Ndizi TV News ero togendera gosanga na boigo kwemanyia amange letariane Everlyne Osero twagwatira na nere Joshua uta kweneke buna wekeira sensemo ya gosechi bichaneriogi cha wekeire asenchera ya bene twaro bulireri borobya na boigo umubasoro mutereru.